Tunawasalimu tena ninyi nyote katika jina la Yesu Kristo. Tumefika mahali hapa ili tuweze tena kuzungumzia maneno ya Mungu, na mada tutakayozungumzia kwa wakati huu ni kuhusu kufunga na kuomba. Namna gani tunapaswa kuomba? Sababu watu wengi wanajidai kusema kwamba wanamuomba Mungu, lakini utakutia kwamba maombi yao haitembei sawasawa na neno la Mungu. Mbele ya kuanza kuyasoma maneno ya Mungu, tutaenda kumuomba Mungu. Asante Bwana na Mungu wetu mwema, upewe sifa sababu umetulinda, umetuwezesha kufika kwa muda huu. Sifa na shukrani zikurudilie. Tunataka kusoma maneno yako, tunaalika Roho Mtakatifu wako atuzungumzie, utufundishe na utueleweshe yote katika jina lako Mungu wetu. Amina. Mpendwa msikilizaji wetu, tunaanza na kitabu cha Mathayo sura 6 aya ya 6. Hapa kuna maneno ambayo mwandishi aliweza kuandika kuhusu kuomba. Akatuambia kwamba na wakati mnapoomba msiwe kama wadanganyifu, kwani wanapenda kusimama na kuomba ndani ya masinagogi na njiani waonekane na watu. Kweli kweli nawaambia ninyi, wao wamekwisha kupata thawabu yao. Amina. Mstari wake wa 6 nasema, lakini wewe wakati unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukikwisha kufunga mlango wako, omba kwa Baba yako aliye kwa siri, na Baba yako anayeona kwa siri atakupa thawabu. Amina. Ndugu yangu wewe unayetusikiliza, acha nikwambie kwamba maombi ina desturi yake. Maombi ina kazi yake. Kuna taratibu za kuomba. Taratibu hizi za kuomba ni zipi? Biblia imesema kwamba wakati unapoomba, kitu ya kwanza, ingia katika chumba chako cha ndani. Kuingia katika chumba cha ndani si kuingia ndani ya nyumba, hapana. Lakini kuingia katika chumba cha ndani ni kukamata muda, unaanza kucheua yaliyo ndani ya moyo wako. Unaona ni nini ambacho ni kibaya kilicho ndani ya moyo wangu. Unapoona yaliyo mabaya ndani ya moyo, yote uyatoshe. Utakapokwisha kuyatosha, ndipo utamuomba Mungu aliye mbinguni, naye atakusikiliza. Twende kwa 7 yake mpaka 12 hiki kitabu cha Mathayo. Hapa nazungumza na kusema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, pigeni mlango nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila mtu anayeomba anapokea, naye anayetafuta atapata, naye anayepiga mlango atafunguliwa. Au ni nani katikati yenu kama mwana wake akimuomba mkate atampa jiwe, au akimuomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnaojua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa wale wanaomuomba vitu vizuri? Basi yoyote mnayotaka watu wawatendee ninyi muwatendee vivyo hivyo, maana hii ni torati na manabii. Kuna neno mkubwa wanaenda kutuambia mahali hapa. Biblia imesema kwamba ombeni nanyi mtapewa, lakini mbele ya kuomba ni kuchunguza moyo wako. Ndani ya moyo wako muna jambo gani ambalo si njema? Wakati utakapo kuchunguza iliyo ndani ya moyo wako isiyokuwa nzuri, na hiyo umeitengeneza, umetubu, umejiweka safi mbele za Mungu, Biblia inatuambia kwamba hapo utaomba na Mungu atakusikia. Akaleta mfano moja kwa wazazi, akasema, ninyi wazazi muna muda wa kupatia watoto wenu iliyo mema. Je, Mungu wenu wa mbinguni hata wapa zaidi ya haya? Mwana wako anakuomba samaki, ni nani ambaye mtoto wake atamuomba samaki ampe nyoka? Akuombe mkate umpe jiwe? Alisema haiwezekani. Na kama sasa sisi wanadamu waovu, sisi tunaovaa mwili wa dhambi, tunajua kuwatendea watoto wetu mema, je, yeye aliyetuumba hata tutendea zaidi ya hayo? Anasema sasa, yale mnayotaka wawatendee, nanyi mtendee wengine. Shida ambayo wanadamu wa leo tunaishi ni kwamba unataka upewe, lakini wewe haupane.
Unataka usamehewe, wewe hausamehe. Unataka uwe kiongozi, wewe hutaki uongozwe. Unataka, hiyo imekuwa ni dhambi kubwa kwa wanadamu. Lakini ameandika kwa mstari wa 12 akisema, basi yoyote mnayotaka watu wawatendee ninyi muwatendee hivyo hivyo. Maana hii ni Torati na manabii. Hii ndiyo tunaposoma Torati ni amri za Mungu. Tunaposoma Torati ni kuishi utakaso, kuishi kweli ya neno la Mungu. Ndugu yangu wewe unayetusikia, Biblia inatuambia kwamba na kweli yote, huwezi kufanya jambo fulani pasipo kujua kusamehe, pasipo kujua kutenda mema. Acha tuzungumze kidogo kwa wandugu wa sasa. Utakuta mtu ni mchungaji wa kanisa, hawezi kuweza kusamehe, hawezi kuweza kupana, yeye hata kutoa sadaka hajui, lakini anajua kusema mtolee, anajua kusema wamupe, anajua kusema. Acha niwaambie ndugu zangu, Biblia inasema kitabu cha Waroma sura 2 mstari wake wa 8. Hapo kuna maneno ambayo Paulo alizungumza pale kwa Waroma 2:8 yake. Acha tusikie ni nini Paulo alisema mahali hapo. Hapa alisema kwamba, lakini wale wenye fitina na wasiotii kweli, lakini wanatii uzalimu, watapata kasirani na adhabu, mateso na taabu juu ya kila nafsi ya mtu anayefanya uovu, kwa Muyuda kwanza na Muyunani vile vile. Amina. Acha nikwambie ndugu yangu, hata uwe na moyo mgumu wa kiasi gani, Biblia inatuambia kwamba wale wenye fitina, wale wasiotii kweli, nikwambie kwamba kesho itakuwa kulia na kusaga meno. Sasa wakati unapoomba ndugu yangu, utaomba namna gani? Kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi kinaenda kutuelezea namna gani tunapaswa kuomba. Ni kitabu cha Zaburi sura yake ya 95 mstari wake wa 6, nasema, kujeni tuabudu na kuinama, tupige magoti mbele ya Bwana mwenye kutuumba, kwa maana yeye ndiye Mungu wetu, nasi ni watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Leo kama mungelisikia sauti yake. Amina. Biblia inatuambia kwamba wakati tunapokusudia kumuomba Mungu, tukuje kila mtu ni kuabudu, ni kuinama, tunapiga magoti mbele ya Mungu aliyetuumba. Sababu mkitabu ya Mathayo aliandika, anasema kuna wale wanaojitaabisha njiani. Unakuta mtu mbele ya waamini anasimama naomba, Baba katika jina la Yesu. Maombi ya namna ile Mungu haikubali. Biblia inasema ukitaka Mungu asikie maombi yako, umemaliza kujitakasa, piga magoti yako. Wakati utapiga magoti, uiname mbele ya Mungu aliyekuumba, na pale Biblia inasema kwamba utapata zawabu yako. Usifanye moyo wako kuwa mgumu, na Mungu ataweza kukubariki, na Mungu ataweza kukutendea mema. Twende kwa kitabu cha Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura yake ya 8. Tuone, je, mfalme naye alipotaka kuhubiri kuomba, aliomba namna gani? Sura yake ya 8 aya yake ya 57. Wafalme wa kwanza sura 8 aya yake ya 54. Anasema hivi: hata ilikuwa wakati Salomono alipokwisha kuomba maombi haya na malalamiko haya yote mbele ya Bwana Mungu, akasimama toka mbele ya madhabahu ya Bwana pahali alipokuwa amepiga magoti na kunyosha mikono yake kwa mbingu. Neno hili linanifariji. Wakati utamkuta mfalme anakwenda anapiga magoti mbele ya Mungu. Wakati mfalme sasa amepiga magoti mbele za Mungu, ilikuwa ni kutaka kuonesha watu kwamba hakuna jambo lingine ambalo tunaweza kufanya, hakuna jambo lingine ambalo tunaweza kusudia kutenda isipokuwa kufika unapiga magoti mbele ya Mungu. Wewe ni bishop, wewe ni reverend, wewe ni pastor, wewe ni padri, wewe sijue una cheo gani ndani ya macheo ambayo zimejaa za machafuko ndani ya ulimwengu huu.
unasikia huzuni ama haya ya kupiga magoti mbele za Mungu namna gani? Biblia inasema wakati unakwenda mbele za Mungu upige magoti, uweze kumlilia Mungu naye atakusamehe. Ukisoma kitabu cha Ezra sura 9 mstari wa 5, pale kuna mengine maneno ambayo tena yanaweza kuturejesha mbele za Mungu na kutuonesha namna gani tunapaswa kuomba. Kitabu ni cha Ezra sura yake ni ya 9 mstari wake wa 5. Hapo Ezra naye tuone wakati alipotaka kutubu, sura 5 mstari wa 9, kuna maneno pale ya maana sana kwa watu wanaokwenda mbinguni. Hapa anazungumza, nasema, halafu tukiuliza wazee wale na kuambia hivi, nani anayewapa ninyi amri ya kujenga nyumba hii ili kumaliza ukuta huu? Tukawauliza majina yao vile vile ili kukujulisha tupate kuandika majina ya watu walio waongoza. Wakajibu hivi wakisema, sisi ni watumishi wa Mungu wa mbinguni na dunia, na tunajenga nyumba iliyojengwa miaka hii mingi mbele mfalme mkubwa wa Israeli aliyojenga na kuimaliza. Hizi ni habari za wakati watu walianza kujenga nyumba ya Mungu. Na wakati walipojenga nyumba ya Mungu, acha nikwambie kwamba watu waliwafikia wakauliza imekuwaje? Jibu yao waliwaambia kwamba sisi ni watumishi wa Mungu aliyeziumba mbingu na dunia. Lakini sasa sisi kwa leo tunashindwa kufanya jambo hili. Alipofika sasa kukenda mstari wa 5, sikiliza, nasema, na kwa toleo la magharibi nikasimama katika kufunga kwangu, na vazi langu na joho yangu zilipasuliwa, nikaanguka kwa magoti yangu na kunyosha mikono yangu kwa Bwana Mungu wangu, kwa maana maovu yetu yamezidi juu ya vichwa vyetu na makosa yetu yameongezeka hata mbinguni. Amina. Ezra naye wakati alipotaka kuomba, naye alipiga magoti, akanyanyua mikono yake, akamuomba Mungu. Hii ndiyo taratibu ya kuomba Mungu, ndugu zangu. Ninyi mapasta wa leo, ninyi wakristo wa leo, unapotaka kumuomba Mungu, ni sharti upige magoti, ni sharti uinue mikono yako ukiwa mwanaume, sababu Paulo alisema maneno yale katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Acha tukimbie pale kwa Timotheo wa kwanza, sura yake ya 2 mstari wa 8. Kuna maneno ambayo Paulo aliyozungumza akasema, basi ninataka kila wanaume waombe kila pahali wakinyanyua mikono mitakatifu pasipo kasirani na ubishi. Kumbe wanaume wanapotaka kuomba ni kupiga magoti, wananyanyua mikono, lakini wasiwe na kasirani ndani ya mioyo yao. Lakini sisi wanadamu wa leo, kasirani zimetujaa, wivu imetujaa, makosa yamejaa. Namna gani tutanyanyua mikono yetu? Anashuka nasema mstari wa 9, na vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi yanayofaa, pamoja na adabu na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za damani. Wanawake nao wanapotaka kuomba Mungu, anasema wajikaze, wajipambe kwa mavazi yanayofaa. Hapana mavazi ya mfupi, Biblia hairuhusu ile. Lakini utakuta leo ndani ya makanisa mengi watu wanakuja na mamini jipe. Mungu atawachoma, Mungu atawaua. Anasema wavae mavazi yanayofaa, pamoja na adabu na moyo wa kiasi. Wakati mwanamke yote awe na moyo wa kiasi. Chini anasema si kwa kusuka nywele. Wale wanaosuka nywele, acha niwaambie kwamba Mungu akija na ungali nasuka nywele, hautaenda mbinguni. Mungu akija na ungali na plante, meshe, perike kukichwa yako, nikwambie kwamba hautaenda mbinguni. Anaandika nasema, lakini angani nasema kwa mwanamke, lakini kwa matendo mema kama inavyopasa mwanamke wanaotaka kuogopa Mungu. Kuna neno fulani ambao nitazungumza hapa. Anasema isiwe kwa kusuka nywele, wala kwa mavazi ya dhahabu na lulu na nguo za damani. Haimaanisha kama mwanamke hawezi vala super.